데 마노바 good friday 남데 jungle de jai shikari group le jai nole mas thui bole jai nole ini good friday nimde ko ini like kidi debi chai ni bi ni ga thage ni picnic khan bi ni ga kuri na thage ini good friday din idu de tukra la ka din idu de khushi la ka din idu manya idu ini like kini ga sina idu na puchai ta na cha ai phala na chai phal ita idu khushi ita chule mun cha Hello family members. Hello. Sob manuge arobi moila channel de sogat kuri ase. Arobi tos mujun ajibi good friday namde ini good friday la meaning to ki ase na buchi kina thaka na jane na thaka to jani bogani. Kunba bi thakibo pare na jani kina good friday la matlab kile good friday to mani na chai ase na jani na thaka mujun la video sai kina bi blessing to papo de bole. Angor biswas ase. Dukani ni moila channel de notun ase kole mani like share or subscribe kule be na boli tv mujuna ka video de yeti ba continue kuribo. Hello family members, good evening once again mulaka sati dubra bi phal bra mi khan ge intro kurishe mujun last laga time last laga ami khan bam sunday to bi am khan short laga video idu panai na mujun nika thaishe ajidu ini mukhana ka live mulaka live idu de na pucha ni mukhan bishi jun bra live idu de na pucha bishi thakibu de good friday meaning idu to na pujin ini manu mania se goina mania manu church cha se goina church cha ina bishi jun bi thakibo like mui nisna lebi ajidu ini clarify kuribole mon jai ta inika mukhana ka ami khana ka satik tu in gau thibule munase taibya time phal idu khulitian nimde apni gebi pc things ase aro sure gebi pc things iniga janai din thaki ase se moi number 1 idu de in gau thibule mon ja do good friday matlab good friday ko jisu christa do ami khana ka pap nimde cross idu de murise kindu achila ka tin idu kile good friday ko ina thakina good friday matlab gini ka sina mukhala ka life de na punjina taka mula ka life de na punjina taka laga apni ge iniga clarify kurule mon ja iniga thaki Halaka question ase. Oi pisi jun itu puchibo na pari na ni ga thaki aro simply ni good friday ase koina ini mani na thaki libi apni hi utia ro pisi phalaga question ase to good friday koigina thaka matlab to hili mani ini good friday phalaga friday na ini ko le na makan do hili mani good koile do amakan jisu christ hi dai muria bra kile murise kole apni mola pap karni murise na to pap to kamai dishi to aro pap to pura taila khun itu bra ni safa kuri dia karni itu karni good friday ani ga koi okay thank you aro number 2 de ini ga taut ekta to jisu christ dai ami khala ka pap to sap itu pukina cross dai ini ga murse to mo khan do ida do pap itu do sap do ami khala ka pap itu do phelai dise to ini ga le mo khala ka pap itu ida do na thagibo mo khan ini pap kuri thagile bi mo khala ka pap itu do ekbar ami khala ka pap sap khamai dise to mo khala ka pap itu do thagibo na na thagibo ekta taut ekta thagimo la ka life de na jisu christ dai ami khala ka good friday itu dem de dai ami khala ka life ami khala ka pap ni de dai jisu christ crucify kra ni de mo khala ka pap itu sap jai she ko ni ga ko itu ni de ami khala ka pap itu ami khan iman bi ami khan pap guri thagile bi khamai thagibo na kini ga itan bujala ka question ita ni ga thagi kini ga le phalo bana koina apni ke question ita okay itu bi bishi deep laga question ase to amakhan ini like youth life se kobo ini church jai crucial time de revival time de jai ja samai de church de amakhan revival time de isho ke kan digena prathana aur kan digena amakhan revival logina na manula ke de like testimony bi koigina ini ka kurigina thak boile kitya revival khatam hobo same life ki galti kurina chaise ki badmas kurina chaise same kurina chaise na chaise bole to itu to kuti laga change kuti laga ni life to kini ga change hoise kobo kan itu karni same like itu nishna ase to jisu christ hi aji apni mola pap to kamai dise to ile mani sob to pap to burana la pap sob to tai safa koi dise to ite to notun life or be ini notun journey chaise na nabo notun journey chaise ke do karni journey cha samai de or life pa cha samai de same galdi no hobo lage or same galdi apni moila life ke but mas thakibo pare or be ini moto trucks kan khaigena bi thakibo pare burana life de or be cha samai de ini bia kam kurina chaina bi thakibo pare bole bi itya achibra loigena ite to good friday achi ase to achibra loigena ite to ishwar ba sab jisu christ ba pap to taila khun ba safa koi dise to ile mani purana pap to so to kurigena thaka pap to sob to ile mani tai la khun itu ba safa koi dise to itu same galti or same kam to na kurile hi itu to pap to sob to mola pap to kamai dise apni la pap to kamai dise ni kobo pare okay ঠিক আছে number 3 de ঠিক আছে ite apni ami ge phal bra apni koise mo khala ka aro pap itu na koribo la ye ko to ami kan je christ ai ami kan log de pap itu de ami khala ka pap itu sap filai to ini ka le mo kan ai bole la ka tin itu de ja to ami kan pap itu to atai bra ami kan log de safa gura nisna
aro pap itu na kuribo lage na nole pap itu te pap laka rasta itu na jabo lage nole ka pap laka sukui itu ami kan ni like ami kan chukra kan bi hobo pare chukri kan bi hobo pare mukhan sab itu mukhan ini pap laka rasta itu na jai na tai bra ami kan ogode safa kura nisna ami kan itia to patai ni ka safa kuri thakila ami kan laka life itu pap itu na thakina thik asina ko ina thaka na kini ka itu thik asina kini ka asina ko ni itu bi hoti bole monja এটা গণিশ নাই আছে same pap to robi naguribo lage repeatedly naguribo lage ile ini like kotha apni mutu khaise ni jogale mani mutu khaise ni arobi panmas line de beraise to aji apni church edin koise to jisu christ hi aji good friday time de calvary cross de apni la pap pur kurigina thaka pap to ile mani sok to pilaiche to ile kalibai logina to apni nakhabo lage kalibai logina to apni panmas naguribo lage itu ase to same kurise hole to ajila good friday ki mun meaning na apni church edin kurina good friday manin thaka itu ki meaning na thank you so much mulaga ini life itu de taut kurin thaka milaga tos bra phal bra mulogo de ঠিক আছে number 3 dak ami ini clarify kurishi phal ase khushi ase aru number 4 bi mui taut ekta do good friday din de manuba good friday nam de jungle de jai shikari kuribole jai nole mas thubole jai nole ini good friday nimde koina ini like kiti de bi chai ni bi ini ga thage ni picnic khan bi ini ga kurina thage ini good friday din itu de tukra laga din itu de khushi laga din itu mania itu ini like kini ga sina itu na puja ita na cha ai phala na chai phal ekta itu khushi ita chule mon cha okay ni se like amakan manu murise gole mani aji galat dead body ro rukina boina idunisna amakan good friday din de isholaga dead body ro rukina thaganisna জঙ্গল যাব খেতে যাব শিকারে যাব ইনাটো নালাগে ইলে আমাখান ইশো মুরালা দিন আছে তো তাইকে আমাখান মানে কিনা আৰু তাইকে আমাৰ দাইৰা টেট পদিৰো উঠিনা থাকিব লাগিব না এটো নিচিনাহি আমাখান লাইফ দি মানুহ মৰিছে কৰি মানে আফটাৰ ইনি 2-3 days পাছতে হি হাত তোলাইনা কুটি যাব না কাম কৰি যায় এটো নিচিনা যিশু খ্রিষ্ট হি মুৰা টাইম দিটো নাযাইলে তো আমি ইনসাকেৰো ভাল আছে okay thank you so much mulaka taut ini chada nisna ini good friday laga meaning taut ini ga thaise holebi mulaka to sidra phal bra good friday laga meaning ni taut kurin thakai dibi phal bra koi tian nimde tos ke bbc things aro sure laga blessing obole dibi aro family members kan bi mujhe laga video itu bra ini ga apni kan bi ini taut itu thagibo pare mukha laga life dide itu nimde ini itu laga video itu saina apni kan bi changes itu kurina ami kan laga life de changes kurina follow bo koina short video apni kan je bi ini ga kurin thaki ase sab mano obole sure laga blessing obole dibi so much okay so believers sob manubra ashirwad paina thakibo kono biswas kori ase aru bi continually aru bi next day easter sunday de video iniga ani bole thaki ase etu karne apni notun ase kule like or share or subscribe korle napori dibi aru bi continue etu nishina apni kala support etu bra aru bi notun video do iniga ani bole thaki ase etu karne aru bi next video de mon sob manu eki logode log koribo so aji laga video de imani hobo so sob manu take care and stay safe bye bye